لی اسرائیل دنوا 4 سالان ده 5 جاران هلبجارتنین پیشوات پیکاتن. ده هلبجارتنا پیشوات یا کود دی یک سرمایه‌وزا 2022 دیان ده چو سری جارا گدن ریاد استراتیل بنیامین نتانیاهو ببو کو حتی انها به ماویا هریزه ده لی اسرائیل سرک وزیرتی کریه. د سردمین کو بنیامین نتانیاهو چه جارا کو وک سرک وزیر هاتیه سرکار جسالین 1996 حتی سالین 2021 پیوندین اسرائیل و ترکیه هر چونه بر استا تک چونه نه دیسا ته پیش بینی کرن کو نتانیاهو حکومت نویا اسرائیل دامزرینه پشتی سرکفتنا نتانیاهو کو ده همان دمده پیشنگی انیا راستکریال اسرائیل جدیکه سیر و فوکسا هر کسی چو سر دهاتویا پیوندین دناوا ترکیه و اسرائیل ده کو افسر ده ماهانه بریاره پیوندین هر دو دولتان به باش کرن. Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Netanyahu'nun ئێمە دەزانین کە سەرۆک کۆمار ئەردۆغان و نەتانیاهۆ زۆر لە یەکەوە نزیکن و هەردوو سەرۆک بە شێوەیەکی پۆپۆلیستی سیاسەت دەکەن. ئێمە لە ڕابردوودا بینیمان کە هەردوو لە کێشەی سیاسیان لە سیاسەتی ناوخۆدا بەکارهێناوە بۆ ئاراستەکردنی لایەنگرانی خۆیان. ئەردۆغان و نەتانیاهۆ دەتوانن سیاسەتەکانی خۆیان بە پێی بارودۆخی ڕۆژانە بگونجێن و پەیوەندیەکانی نێوان تورکیا و ئیسرائیل بەردەوام بێت. بەڵام لە داهاتووی هەردوو وڵاتدا پێویستە مەترسیەکانیش لە بەرچاو بگیرێن. devam edeceği yönündedir. Divê serdeman ku hevkêşên siyasî û coğrafî, duwarê bazirganî, pişesazî, enerjî û ewlehiyê de peywendiyê li her du welatan ferz dike, zêdetir wê berjewendiyên welatan derkevin pêş yan daxwaza alîgiran, ku hem alîgirên Netanyahu û hem jî yên Erdoğan bi çavê dijminane li hev dinhêrin. Seçime giderken bir başarı hikayesi yaratmak istiyorlar, yazmak istiyorlar. Belê rast e, nêzîktêdayîneke wekî dijminane tê pêna sekirin heye di nava her du aliyan de. Lê ev siyaseteke çêkiriye. Alîgirên Erdoğan pragmatîstin û duwarê başkirina pêwendiyan de dê piştevaniya Erdoğan bikin. Ji bo İsraîlê jî mijara herî girîng ewlehiya netewî. Piştevanên Netanyahu jî li hember polîtikayên erênî bi çavê dijminane li Tirkiyeyê nanêrin. An ku berjewendiyên aliyan dê nekevin pêş ya berjewendiyên her du dewletan. Li gorî medya Tirkiye û şîrovekarên nêzik hikûmeta Tirkiye jî hebûna navên wekî Ben-Gvir û Smotrich ku di bin banê koalîsyona Netanyahu de wek siyasetmedar cih digirin û di heman demê de duwarê kêşeya Filîstînê de xwedî nêrînên tundin û dixwazin Filîstînê dagir bikin di demên pêş de eger e di encama pêkhatina rakêşeka nû de ya di nava İsraîl û Filîstînê de bandorê li peywendiyên di nava Tirkiye û İsraîlê de jî bike. Azat Altun Kurdistan 24 İstanbul